жөн жүрбөктө карачы. Тат айла. Бул жөн жүрбөктө өзү. Булар кенге чыдаган ат. Көп нерсеге чыдаса керек дейм да. Özgöçe geldim kayınım. Sekirçi beraka tekeni. Boldu kıyınıma geliver. Şul attı bugün tartıp görsetöz. Baykap durgula malumatın bir çetinden alıp biramaz argenden. Özümün ayılımın, özümün köşömün atı, özümün ülkelerimin. Az bunun malumatın bir çetinden başlayız. Basılan turgan baykasanızlar. Takte cılkını. Tartoş yerden argen. Barpılık argenge tartıp bay. Jön жүрбөйтті қарасам. Арық кештірді демін аттына. Ана. Әр нәрсе қылып көреді. Ұлшы. Кетті дағы. Keşa. Argenge çıdagan at köyüne çıdasa gerek deyim de men. Üstütül oyluyorum da. Bir akı karıvaysın margen. Bir akı karıvaysın margeni. Harcak ketip kaldı. Tak. Şaxtan aşırana da duruyor. Басқан тұрған байқасаңыздар, мен малыматтын алып баштайын. Аргенинім. Бастыр чары бер дағы. Алыс кетпе бирок. Аргенин дағы газы жанында да. Арген, болды иним. Атты тоқтата туралы, эми? Атты малыматын берел bir четинен. Алейкум ака. Алейкум ассалам. Атты şu акча керек болса сатып турайық ака. Аттың бойы 1.60. Теги кыргыз болса, Карабаев. Саңгеттин алганбыз. Акча керек болса сатып алайық. Жакшы экен. Улактары кандай иним? Улактары сантур алып берет ака, жакшы. Атты мактангандан алыпсыз ака, Кудай калса. Өзү жарыша улагы бар. Акчасына келсе, акчасы арзан эле ака. 290 миңге чыгарды ака. Жакшы экен. Өзүң кыш менен чыгып жүргөн атың да? Ооба ака. Кече Барпынтыма кулагына 95тен кулагына салган шөбү видеолор бар ака. Жакшы экен. Мен азыр жакындан тартайын. Басы 290 кем бар. Туяктын бектигин карачы. Эмне коет стакан туякта коюп, кара тик го бар. Көзү, жагы. Канчадан бери коңуңдар экен бу? Экасы? 2 жылдан бери, ооба. 2 жылдан бери. Быштысынан бери коңуңда? Ооба. Азуулары. Кабагы. Жакшы ака. Omurası, tuyakları, arçakları. Noca kaydasın. Arçağın göster. Tüz ayda tüz. Sorularını. Boldu jarayt. Emiçi argen. Oңo solga burup kayırıp gösterip katta. Kayıt öyle. Boldu jarayt. Uşul eken tuğandar. Atı. Özü oynap çağып жүрген atı. Malumat muhtumuzlar bu. Bu только ушундай газ менен минет бирок айылда дагы. Бирок арген сагап чыдаган ат көбүнө эле чыдаса керек дейм да мен.
Жақсы екен. Енем, Артықта бағылған емес, ака. Аха. Ода бастырылып бағылған. Азыр деле Азыр деле даяр, ака. салса даяр. Ооба, Жақсы екен. Чуркаган жақшыбы? ооба, ака, чуркаган. Мына барган чыккан өзүңдө озек айтып койсоң болот. Ооба, ака, өзүнө жараша кирип чыгат, ака. Жақсы. Номерди айталы. +996 +996 155 45 45 49, ака. WhatsApp прямой барбы? Бар, прямой WhatsApp. Ат кайерде болот? От бар пайдатынат таласы канет немчине боласы көй айында болот, ака. Мынакей. Жолдун эле жээгинде ушу көрөм десеңер. Бишкектин 395 чакырымында. Жол чырактын боюнда. Чырак бар, а? Жолдун боюнда. Жакшы экен. Ушул туугандар. Маалыматты калганын толуктоо өзүнөн аласыздар, ата-энесинен. Сизге жеткирип бере турган маалыматтар ушул болду.